Halo perlangai kembali PWP baru saya sempat hari ni ka blog channel ka jonga. Te metakas ni ngan lek pai na siyeng namar ba ngila kod exam. But ngila yo shuti te ngan lek pai na siyeng. Te ngan sapni pe biang ya pi ya kalenti yat ka jonga bat kom juru. Ndang la poi siyeng. Ma te dai ne ben nga duk bukut jong ni ka blog ka jonga perlo te kembang la kulare fi ka live video. Nadu ka Monday ngan sepen pi ya ka jinglet jonga ka ba ngan let kam jongai ka road trip ka ba kam jongai ka ba poi hadu ndru spa tam kilometer ai tang ka balet bat ka ba wan pai kan poi shiki khat ar spa la ne khat lai spa kilometer te ngan let dakani ka paro ka jonga dengan seperti EP bat ngan update EP mau perlu mau tes no bahapa ya support bat ban ya paid ya kenika video ma kham tam lai nadu Monday ngan late bat ka video pin sayo I la Tuesday ma Monday ngan late bat Tuesday ngan penlat but Wednesday ka Tuesday kan mi ya ka Wednesday ka long tam ka balik siningkong kan mi si baar ka si baar kan mi si balang kap tamo te hadu undawan pai te ngatrai la kamnum no kumba laising sau singi ai ka journey ka jonga te okay dai ini hadu bukut accident mentah-mentah hang ni perok ma accident ni kena ka te banyak ya ka baj pula men saujur kena ka baj ni baj la ada problem ni oh ka aloi ru la lut te la ka dia lut aloi ru oh kat ni ru kat ni te ma hoi kan pa jadu kato ma pra sedu sedang ru ni beri ulah sit si jerong ni ke mana ni? Mana kayu ni? Ha? Jerong itu direct. Katakan. Ani. Long terak klaim saja. Hosta. Ni pat. License ai dia beri ubah. Mah. Pat Mahindra lah hab sedu sini na. Lah bakal Mahindra himan. Bakal Mahindra yang mosquito. Oh buat tak terlawai kan tak terlawai deh nongnya ro kini gibre wala shi pet ne te ngampen ire ya uba mensau mah te tento tai ya ngai pi I tang ka siu mah ini tang kasil tai kasil tang kasil ngapain iri ke stam lapoi ambulan tu lapoi ambulans tai driver mah Vì có một quả sợi điện nhạc lưu ai ngờ. Badai gemtar ba Syaphan ba pi nyak kali te buat te Syaphan. Juti. Atai terai. Tarai krum tani
sakrum kali no. Jambulan apa ya? Telak penkit itu ubah sistem ket. हॉस्पिटल में गया भैया मुझे हॉस्पिटल Tak ngarok lain nak lagi. Saya ngarok lek pai nak. Ngarok lek pai nak. Mah. Ini pula ya. Kami saujur tu banyak ya kebaik tu lah saujur ni nomor ba kebaik lah prapam ka buat kenika Mahendra ro lah prapam deh pek. Kato deh. Te paro juga kadang stasi liang. Nah, kayaknya. Pak. Cek nak. Dan lain nak mah. Are. Kalau kamu belum tahu. Badai ba. Ka sengi mah. Syai ke sengi. Te. Okey, to perlak ndiat mah ka jing yatho ang to kalau ba tu banyak ya ka Mahendra ula buat ki yatho gitu kiba dei ang to he te mah buat te ula tanra ya tu ka baik jong tu we dukhar te tu dukhar ula mensau chur mah dei naki nakaklik he te kadai nakaklik mah te tip haduk kanu mensaro 4 tip ran marba ko ka accident mah la baklau Mahendra he namaru nalor balanya askat nalor ba labuan te katu Mahendra ru hiyo ihi kala prap at kabaik lai te long show tetep ubreu hak nogor kom yu ne ula sit sijrong ne kumno ne namte bre te oke berlak to tang gitu lihat gibang pani pi te warsu mah te hai no okay ta te perlak ngalapai sesenang mentang dan hamkan mebet te ngan tukut dah ni dan dak sing kampung ira subun ki dan rai ngiti ihi yang tuka jingjang tu halenti mah kalau ada pedang juki belum koi thamai ka channel ka chunga semua subscribe share but like jangan dulu kenduk yang aku buat video. Okay, bye bye, love you guys from Salma Vlog.